igisirikare cya Israel Defense Force cyishe umugaba mukuru mushya w'ingabo za Irani, naho ku rundi ruhande Irani yishe uwo yise intasi ikorera ubutasi bwa Israel Mossad. Jye nongeye kuguha ikaze kuri byose niyo ofishe umuyoboro w'ukugezaho amakuru yizeye kandi asesenguye 5/5. Igihugu suhuza nk'abandi yantatiriza abahigiye ku migabanzi banze nkabaziringa mu nzira izo narose zikaba imana ntiziramagambagambanyi barunduka ikiganza. Uri kumwe nawe nibahinga no gusuhuza unaguha ikaze muri aya makuru y'umugoroba. Igisirikare cya Israel IDF kigambye kwica Ali Shadimani wari uherutse guhabwa inshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo za Irani. Nta minsi 3 yarishize uyu mujenerali ahawe inshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo za Irani asimbuye Goramari Rashidi wishwe ku wa 5 ubwo Israel yagabaga ibitero by'indege z'intambara muri Irani. Uyu munsi ku wa 2 tariki ya 17 Kamena 2025 IDF yanditse kuri X iti ku nshuro ya 2 mu minsi 5 IDF yishe umugaba mukuru w'ingabo za Irani mu gihe cy'intambara. Israel yamusobanuye nk'umusirikare mukuru wa Irani ndetse akaba n'umujyanama wa hafi w'umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei mu bya gisirikare. Igisirikare cya Israel IDF kiti yishwe n'igitero cy'indege za gisirikare za Israel muri Teheran rwagati hashingiwe ku makuru y'iperereza yizewe. Imirwano hagati ya Israel na Irani igeze ku munsi wa 5 aho misile n'indege z'intambara bikomeje kuvunderezwa mu mpande zombi n'ubwo ibi bihugu bidahana imbibi. Ku mpande zombi hamaze gupfa abarenga 250 barimo 224 ku ruhande rwa Irani na 24 ku ruhande rwa Israel. Ni mu gihe imijyi nka Tel Aviv na Teheran ikomeje kuba amatongo ku buryo bukomeye. Naho ku rundi ruhande umuyobozi muri Irani yavuze ko umugabo wakoranaga n'ubutasi bwa Israel yishwe kuri uyu wa mbere. Ibitero Israel yasoje kuri Irani bimaze iminsi 4. Israel yasabye abaturage bo ku murwa mukuru wa Irani guhunga ahari ibikorwa remezo bya gisirikare. Abaturage benshi batangiye guhunga nk'uko amashusho yo ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza. Kuri uyu wa mbere washize Irani yavuze ko yishe umugabo wahamwe n'icyaha cyo kuba intasi ya Israel akaba ngo yahaga amakuru Mossad, bya biro by'ubutasi bwa Israel. Ismail Fekiri yafashwe mu 2023 Irani imushinja gutanga amakuru y'ibanga kuri Israel agahabwa amafaranga menshi cyane. Radio BBC y'Abongereza ivuga ko uyu ari umuntu wa 3 wishwe muri ubu buryo akekwaho ubutasi. Igisirikare cya Irani cyanatangaje ko cyafashe abantu 2 bakorera ubutasi bwa Israel bari mu mugambi wo kugaba ibitero. Kuva ku wa 5 ubwo Israel yagabaga ibitero kuri Irani, icyo gihugu ngo kimaze gufata intasi nyinshi za Israel. Perezida w'urwego rw'ubugenzacyaha muri Irani Goram Hossein Mohsen Ejei yavuze ko kubera iyi ntambara imanza nka ziriya z'abafatiwe mu butasi zizajya zihutishwa zigacibwa vuba cyane. Mwakoze gukurikirana byose niyo official. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe naho mu biganiro byacu by'ubutaha.